Ovako ponašanje konkretno Demokratske stranke još u izbornoj kampanji se vidjelo da oni idu, da Demokratska stranka ide svesno na stvaranje razdora među Bošnjacima i na favorizaciju nekih ljudi koji su totalno poraženi. Zahvaljujući jednoj širini novog državnog rukovodstva na čelu sa gospodinom Tadićem, širom su otvorena Bošnjacima vrata da uzmu aktivno učešće u ovoj državi, u svim organima ove države. Na osnovu člana 32 Statuta Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Izvršni odbor vijeća na sjednici održanoj 4.5.2010. godine u Novom Pazaru doneo je sljedeću odluku: o dodjeli zlatne plakete Bošnjačkog nacionalnog vijeća predsjedniku Republike Srbije Borisu Tadiću. Za izuzetan doprinos u ostvarivanju, zaštiti i unapređenju individualnih i kolektivnih prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji. Poslije Miloševića najviše zlo koje je donio manjinama, posebno Bošnjacima, to je bila ova takozvana Tadićeva Cvetkovićeva vlada. U njoj sam ja bio, trudio sam se da se neke stvari promijenio, nisu promijenjene. Oni su prihvatili da se dvije islamske zajednice registruju i da postoje u sve što je moglo da se učini gore za manjine, da se pocijepaju, da se podvoje. Imamo dva vijeća. U ovom Sandžaku ima mesta za sve nacije, za sve vere i za sve stranke, ali nam je svima jedno. Predsjednik Republike Srbije je jedan, to je Tadić. Ja mu čestitam. A ne da budu robovi svojih nacionalističkih vlada i izabranih ljudi koji su jedno do izbora, a od izbora promijene i retoriku i način ponašanja.